abrante ni be yiniti ni picture se be da ballot paper so ye beto abade ni picture urada kam abana ye to na eye David ani Goliath na sa abrante en be kwa akopere okokopere nkunimdie na di anemudi omni ye se nkunimdie na ye ne dia 3 months to nkunimdie no nyame anka no hono anhwe na didie mu yia yetigana ha obitually eda homa no Okatakyire Afrifa, I'm telling you one day opa omna bonten na sebi o meka de enim ana wonfa hona meka se adifo aba because minim se otimi oso adifo ma opa wonyi nanim no meka asem we o meka bibi bone mfa prophet Rojah ho ana o meka let's give time de ye ani hu afa Okatakyire Afrifa de si na anu yayi eye comedies ebro na yebo no ne comedies ebro foforo besai comedies ni we no I'm telling you. Dia fomo ni trima papa ni ade. Be Isha. Nyame anyina na chi ya bebu na tietia na mo ahwe obekoko ma be tu shikra no ntimi nkasa. Anu ti Okatakyire die ya wo kan no. Ye kan asem no. On say eni na ahwe o. Debede. Anyan. Eni na ahwe. Eni na ahwe. Papa me say akonwa bi a yete so no. Sabi nye ya na ye de pekokotena. Me kan asem a wo pa wo de GD. Open so atena ofie na gi ho achinye. So osuro kurenti a me bompa ya mo surati. Next time no hu say Awurade mfa ne nko ani akọ. Yes papa, Awurade di tumi ma ne ma ye kasa ye on say ye otise ma bom din ka say me prophet Rojah me say but ade o me say whenever obeti say prophet because that saith the Lord. Papa mfa ni akọ. Je obeye bia Awurade ma ye ni mu aseda. Jimo amo share chira amo bopo na no wan ma hunu say omo de akora oye 8 years boy na omo kuma akora oye 8 years boy no me de na kwhye ma sorry I saw it in the spirit na omo ti won omo bopo say mo ma yemfa ba mu abi funu konkohye na sorry na e wa akra no Ebusia ena amene wo kase prophet Rojah trending just as abema Okatakyire Afrifa so trending all because of say on the 12th of July yes Sunday ena abema Afrifa kopie mu ewo just century abra na NPP for omo constituency executive election inti okopie mu hom na potential de kopie on mo no ena akoye nse bebre ebi che say okowo se ode court injunction ekomo mo ebi che say ode ne boys eba wo say obesei election a ekoso ewo ho no mo no enam so ma post for do mo nsa can according to videos ebeto emontation now proud to this ne prophet Rojah ashen come say sensem bi beto eni abem Okatakyire Afrifa na sa enkom hye no ena manfo din wo chi ne say de to eni abem Afrifa no enye Rojah enkom hye babusua for the benefit of the doubt me pese e kohwe nia prophet Rojah kan how o kan no na fa so de to eni abem Afrifa ewo efeja because enam no ka say prophet Rojah asan be din komo say ni atu Afrifa ne de esua de eba no ano ye de yakoti hawa ne nkomhye no esifa koy 2028 ni picture ebeba ballot people so obeba be pre MP na okon na eda na animo no ono ne ye David ano ni Goliath ekọ akọkọ aye Okatakyire Afrifa asem na America minim se Okatakyire Afrifa nya obi aka asem a wagidie na no de opa wontena se na ofa nyansa se matutu nyamesem we ameba be ka ho efuna daka si wo man straight tieni ye me na America me di prophet Rojah Okatakyire Afrifa be yiniti wa Ghana ha aba be pre MP akunwa wo bro no ne mpotamu a ofiri na de omni ye se oyiniti a ni trimu pone se obekon okon na wagye ne manfo ti asem ni yo ede o mafiri nkwaso mu menka ne sa na okon na eda nanim ne nye MP kon esan se okon na edikan na obekọ ede ne bekọ akogura parliament house obekọ okon atosumi no de besa de na ko the same house obekọ de atosumi ensa de ne bekọ the same house de atosun na obefura konwa bi na sa konwa na eda brante ya America na wasim anim no bonwuma e bata ho na so chen abrosan wa hwe na didiem ni nsu no mu yia hwe ene date yes osofo ene 24th enra ya 23rd ya koye chimienu e beba binya 21st on the 21st of this month abrante na nishu ade hunu mu de America isa na tie
ɔso da yɛn wɔ pani bi ma ne ka kyerɛ ne sɛ ahenie wei da w'anim na ahenie na ɛda w'anim no ɔno ne ti n'ani ne onim sɛ yɛ honam mu ahenie but ahenie na ɛda w'anim no yɛde ade a ɛnwo no bɛka wano abosome mmiɛnsa ansa na yɛde watena ahenie no so 3 months to say 2028 yanko 27 no tio nti yan record because me be say me no ye video na da ho na wiase nyina hu na da ache wo Coff aba no afrem ya tena na obisa abrante ni be yi ni picture say be da ballot paper so ye beto aba de ni picture urada kam aba na ye to na e David ani Goliath na sa abrante en be kwa akopre okokopre nkunimdie na di anemudi omni yese nkunimdie na ye ne dia 3 months to nkunimdie no nyame anka no hono anhwe na didie mu yia yete Ghana ha obitually eda homa no Okatakyire Afrifa I'm telling you one day opa omna bonten na sebi o meka de enim ana wonfa hona meka se adifo aba because minim se otimi oso adifo mu a opa wonyi nanim no meka asem we o meka bibi bone mfa prophet Rojah ho ana o meka let's give time na yentwe 2028 Eti ebusia when enkomsha prophet Rojah ede abeta bonten na nienti a pese ye hwe video we ni ese mo fa confuse say there two Okatakyire Afrifa no different from their prophet Rojah and so Eddie won't come because as it is right now Afrifa bush ni bi eni wono ma akọ prophet Rojah say na come share na o share no on forma kwanchembra and bi onye ho mpa ebo bi emom ono akasa pe maka say omo be hu ni and afin so Afrifa declared the common of an intention of becoming an MP ewo Efija techere enam so ma okọ abrochire kosua ade ba ye oba nya no bi enim say abrante na enu ni enisade hu na owo nti say Rojah babontin be che say eyen komsha but according to me, the meaning say, regardless of the fact say obi enim say Afrifa by MP, and I say obi enimono, unyami to me kasano, but everything being equal, and the prophet akopimo in Shire FM no what say, ni atu Afrifa ne krabo die, eyenkitumu, na kesi pa neba na infanda ka esi wono mo edemano, and it's kwa nchia, say so o kanya mi asem kyerɛw ana wo hye wonkom na wudi nwachini ya ase onyame anya onu akasa kwa na betimi abompaye a kyerɛ onyankopɔn no onyame aye ɛhɔ na menti ase na many prophet enya adwen because sɛ onyame di message ma wo na woka wi a sasa empire ben bio na wɔsɔ kɔbɔ wechiri sɛ onyame ntie ne waka no na onye ho adwuma amanfa resi concern oka no asem bebre ahyes na he twa no short oka adaka ho asem oka parliament obeka ho asem sabre yenyina yenim tibia yenua no video ne ne nya ntim pese mabo video ne ne nya because ade omni yese de yede ani hu afa Okatakyire Afrifa de si na anu yayi eye comedies ebro na yebo no ne comedies ebro foforo be sai si comedies ni we na I'm telling you the afoma ni trima papa ni ade be isha nyame anyina na chi ye bebu na tietia na mo ahwe obekoko ma be tu shikra no ntimi nkasa it would tie prophecy me so kun bi da branche nanim enye parliament anasa abato enye saa kun no na ekun na owo no ye David and Goliath entokwa the kayasa ade ni be unity nti asem ni yo upon him ye kan asem aya na nipa nim si edi akwa me Captain Smart shia e captain shows and I'm say only say captain ko parliament house TNEO that was last year Ghana for bi di atembe ka bibia sesi am no ka say Captain Smart unity nani abrede ne wa unity di abeto abonten say obe contest na wo contest one family Rojah city aso there all fan ko Pentecost ko hono ko asore o contest no di akwa hefa is it not parliament house prophecy in unity didn't cry Okatakyire die ya me be kan ye me hu say bi mu kra be ye interview abrantie bi me onim say I don't respond to people that one me kra me money because or below mama abet makasem no abrant nipa bi obi mu be ye interview say prophet Rojah obo Okatakyire bibia ne wabesi tie die ma Okatakyire ko ba bi okọ ene nyete say kru na ene fe Okatakyire ko so be man ne dom na hu say why ready say owuo mu enkomo obepa I'm telling you. So when him say after everything make Okatakyire na muminya ne nkasa because the reason is nipa mpanifo be brave frame o ya person yen ma ne Okatakyire am say no until some we say Okatakyire na nkasa ba abonten
Yes, I won't. Many niche ya many in Cassan, so say, Papa, baby, oh, GD 1 hour. Etino, me maka, me soup me pa or pa, dear me, on some cousin is 1 year, so I saw a pa. All for Yans are some tutu, Yami semi American, or pursue me canadian near shady a day. The beast. Moo you. And yes, soon Yans are some soon Yamis, oh Yami Samunko. If we ask you, I didn't know two Yans are some soon, I am not Yans our form. But you didn't know two Yami Samso. I am not the be ready in echo. To me, can't say, I mean, new sham in Kenyans as some. I don't think I'm see Jimmy for BT Semi. Coming inside the American, wow, with your money Yans are chairman. To me, the water forms so Jimmy for. But I mean, Kenyans are some by me Kenyamism. And soon a bem, I Yamisem more do chain in Yesem. Yamisem more do chain among Musem. Yamisem more do a chain como. I dear be a was as if Yamisem would do. I don't think I mean Kenyamisem. A yame soon asem, but what do Yans and some better to what ones are nice life and color. As we see you, and to say you tune wait a year tune, but me can was him our Friday all night, no Chaname all night, me can was all day. We have a bench, but me oh, and to say anity, we are Chamuno, but I am not down. We see me now, but I'm saying tune, you be doing home. I don't take a cheer, dear, okay, no. You can't say no. Oh, say any nine you. Any nine. Papa me say, Okunyo bi aye teso no. Sabinye ya na ye de pekokot na. O owura bi ne hu ye mobo. Ana wadom ye na wafa ye firi wuram. Ana wodi aba fie. Wodi aba ye kura atade a wodi ma ya hya ho piplentu a ma ya atade papa bi anhye. Ti ekoni pomo nipa anyi entu. Ba de omu ne ye say, wo hwe ya atade ye hye ya wanim begu ase. Isan say nsem na firi ye mu ba no. Emu odu chen ye ni fadi emu odu chen de hye. So if you want to address me based on how I dress, emfa. But I do only say, "Sa sembi free emu to for man." Papa, asembe ni yaka. Ensi. Me kura minya akonya ni ushi aye nche. Ba me ni we share 1 or 2, 3 times. Mama prophecy wo wa wo show so a esi US ntokwe. Ahaya na me no tram AC. Before kura cham no be di me di kan de ato be ba ha de me chire chire niam bibiri mu. Papa eye urade na hu ye bobo. Ana odiyan eko. Ode yanto aso ko kan be kan ba election bi ho ase. Kan be be papa yanto aso. Yanto aso. O mpese obeka. Men kan ase yanto aso. Yanto aso. O can you say I am na enye say bia you are causing fear and panic. But I am now can bua nipa e ba beto. So do nipa ntina my detail. O kan e bua nipa na e ba beto. We at we street. Timu kire me. O point na we dru no. Meti hu akire wa kire. Meti hu akire wa kire. Ba yo kukurudu. Kukurudu ya hefa. MPP. The NNDC the any there. Chine. Chine. No, there be yet the Ishi meka MPP. No, NDC. Eshiro ado. MPP. Papa. Yezu na ye, you know. Yezu. Ani Yezu. Exact. No one say America. Entino. Me ba be chire chire. E bia yem wie nkom me ba be chire chire. Sometimes you need to communicate to yourself. Entino. Me ba be chire chire. Ti sa na Awurade Nyankopon ayeye. Ena odom ye na oboa ya ohu ye mobo ma ne si ye. Na me say obi me be kan me abutrika issue say good nyamishra. Ne family ni nya kwanya obi so okoshia prophet Rojah. You can say obe actually no obe jisika. Asofo ni me say me new family ni shia me no me yere ni man shia. Ba me to afidi so I have envelope. Me ne omu nyina hia na me chirom de omu nkoya me mesa de ama oba ne so onye nkowe ni. Unya kwan hia na. Enti I don't need anything. Papa, yitimi nya akonya furo akonwa mu oduo. Ye de envelope mu odu hye ni panse. By his grace. Papa, me nko me ne the young prophet. Me ni wushia said the assembly tie no. Me ka kire. Emfa wo dey besi bi. Enu akure ko yi movie bi. Na me twen say movie no. Producer no ebedi kan yini ti wo movie no nka Ghana be ye de ti me te na Ghana movie ana edru abe hu Nigeria spiritual movie say producer no entimi an fast script na esie no de abufu be yi movie ni pia. There was a meeting baby and there be an ya na nipa pese omo kamehye no kama no tu
papa me by his grace ucha me catch them mpa me di mani sei e be kasa mani party si etwa tekre makra me di mani be kasa mani party me di me nsa be twere upa atwa me nsa me di nan be twere to we ya me madwuma de rade de ama me no ba bia wotu di me tena enye yi isan say wokura ba bia wotie no onim say ba bia atu wie peyo mama nchiro de ntia wie peyo ni say ye pre video ni sound no e wasa wotie mu fere obi na sha me tia say de akonwa na wote so enti wo swale free so bi ba be tere akonwa no so na mum de wo ye no ntimi nye enti wo adwuma ni say obe control machine no obe tere console anim no akasa but em say ugusu kasa ni wa brantie bi wa no ye me yonko me baby on edi kan hia me ma me ba fidie ma hunu say e ba se emfa nwom nto ase enyi nwom mfiri mu a wonye wadwuma no anadwuma no nim ne din no fe no Gidi Brown etu Gidi Brown ni ase ye be ye din ama so be bo edamreku ye da ase ama me ti de be ka me no mie no ye nya edamreku ti de be kan so for na de so ho de san say edamreku no nsanka enye edamreku na me nsanka de ye na dwuma ma edamreku bon wa ma adwuma ti du ba bi ensa no bi a wode ye ti ye wode ye de ka wa hye tikawa e de shansa wo de be shansa ya yin ntu to ba ware fo bia no de ne ka wa hye ne kokromuti ti ba bia me gina na wona awrade di me gina tra so be me fro enye yi krache osoro de odom ne che de me nya ye ni de wanya no hwe ne ye ho adwuma me ka asema wo pa wo de gidi open so atena ofie na gi ho achinye so osoro kura nti a me bompa ya mo osoro ati next time no hu say awrade mfa ne nko ani akọ yes papa awrade di tumi ma ne ma ye kasa ye on say ye what is my bomb din ka say me prophet Rojah me say prophet Elisha ba bia obi am chia me prophet Rojah me say but ade o me say whenever obeti say prophet because say that saith the Lord papa mfini yako sene radiaka bodem ni kura ka chira jidi susu soli ni ka chira jidi now ni say nana Kwaku Bonsam the authentic man ba bia obi nana Kwaku Bonsam prophet Rojah ni me chia Nana Kwaku Bonsam ye interview one TV station at either India or one Arabs yinibi and I say omu interview no and I have the video everything come out boy I say when you come to Ghana we have one young powerful prophet in Ghana his name is Prophet Rojah. I think it's a BBC he can also do more than what I am doing. Oh yeah, prediction about Ghana. Yes, Nana Kwaku Bonsam. Debi Obomidin wo e won interview him. So we have one young prophet. Bia, he can do more than what I am doing, and he can do even what I am doing. Anokai, papa, a konfumpo e unu di awrade di ye. Abrante bi ye konfo, ye friend Nana be ye friend Nana be ye bofo, ye konfo. Papa, abrante we na no ni video bi o say, opa amfa prophet Rojah picture enkoto altar so. Last week all night to Accra. Na me catch church members ni obi abompa ya wo bi mame isan say me hu ni say ye de me picture akwa to altar so e na mo de chameleon omu twa chameleon gu me picture no so sa o say ye sie prophet Rojah papa ade om ni ye say se nipa fre nipa timi bod amana ye amana de mana tu pa chichire mantam osoro obehu ye mobo je obeye bia awrade ma ye ni mu asida mo amo share chira mo bopo na no wan ma hunu say omo de akura oye 8 years boy na omo kuma akura oye 8 years boy no mo de na kwhye ma sorry I saw it in the spirit na omo ti wono mo bopo say mo ma yemfa be mu abi fun konkohye na sorry na e wa akra na me te say prophet Rojah ku nipa to na so da na yembre na sorry na se asem ne nkomra na asore na bafom papa tie me epo a wo hene hye ne kukuwa mu bɔ no na koma de onyankopɔn nsam etise kosua wo pa hye osumi yase bɔpɔ radba mu ani magu ase medin the prophet Rojah o ka se onyame bo bi din ekesena Reverend Ebriza Adakoyadom onye reverend or prophet Ebriza Adakoyadom yes menene ye adwuma on Visible FM okay nina nanti ache papa na sofu ni nyina enime because that time no I'm talking about 20 years ago yes and I'm son of beto radio mercury na nsem ho ne banta asofu asem de menkebi yeah na fene okay se bebre amale we dimbo okay am bibisaw
Nintia me bisa lewe say is in the showbiz industry. Ehun sama atoto na kojoso ya madam for. Okay. Now kase so madam for kra afro bi ekes na kana. The one who is rich. Adi omni say me shede ni masem no poti. And I mean shut down and kasa about nipa ba. I don't want to single it out say be make asafa asanka. But in general the me say uchimu fire ntiamoa onku. And papa baby e wusie free baby an ma ba na hihye ho. E bibi na maja so. Enti say the maja ne so no e ya de pa e ya papa. Bible say no me a eni nyina so no enya adwuma. Enti the mimi me say enumi bi eni nyina so enya adwuma. But enumi bi e won nyina so na ye adwuma. E ye niam me no ejina de ye adumi no no so. And ejina de ono so odumi no so. De wo odumi no wodi enti a wo odumi ye. De ye adumi no so wodi enti anome no enya adwuma. Na ni nyina ne say de wo man no me bam ani asafi ho a na tie eduru ba bi a abrabo ne hia abofo eduru ba bi hia aboafo mi kire mu ne tie Abofo ne aboafo. ma mi kire woni mi ye ne tie abrabo ne eduru ba bi hia abofo eduru ba bi so hia aboafo secret wo mu nyina ne say ebra Jesus ene asuafo no ho na edom ne ba so mo ba ba chi no no Bible say Peter twen krante na wodi twa brante ba akwa so na Jesus ka asem bi a ne mu odu pa wo say fashe ba bi o yi free ye na ye ba no wo ko a anke wa abofo a wo be ko amaye na che say ho ni Jesus kire say se ba physical power se ye nko a ono no o bofo be ko aye den e di ama no na che say ho no se nka Jesus nya bibia anke o nya abofo a wo de wo be ko ama no na onim say e bra ye di asemua no etu Jesus ko ho no ye di asemua no to ne ko ho na okọ Bible show do baby no tehwe tio Eba no abre. Peter twen se kan no Jesus aka che se ba wo ko a nke ye wo ho amon be ko amaye abofo na che say edu ba bi a Jesus hia abofo body asenua ne ko no tehwe ye no Bible say no mu ye asenua ne de to abrantie bi ko ho ti ho no na wo hia abofo Be hia aboafo. Nti abrabo na ye bo ne du ba bi a ye hia abofo edu ba bi a ye hia aboafo I don't titie me it depend the original so de do me ye ti nyina so no eya ewo ho nyina so ne nya meka ne in general enya sebe osofani a obo ne din na me de kan but in general no obi a obetia ne bi so wantie ne tiapa no so ne nyina so ya odomewa ebe ya adwuma ne nyina so nya na asem ne nyina so odomewa enya adwuma komodidi a Prophet Rojah ekodi wo Inshira FM ne de amene ekase baba bi a me sike me ne enya adwen ne yese o kan se o show bi nkom ana o kan se mi kire obi ne ye hintasem na o kan kire nipa no ne nipa na an comply a o jema nyame baso nyame kran kasa ono ebe bom pa ya chi na me se o nyame on kasa on say for some time now amount for wo idea bi se edifo bi ni mu aba no ono a be ready no abe kan se bi a kire asem no be kan kire no no akosha dem abo ho pa ya aye ho adwuma se na be ye bebe ni akase ofinyame on say enkoma Prophet Rojah edi ye no adwin bi say beta banko 14 but men can say sana Prophet Rojah otie because any evidence on that but send you wedding in common and I'm who say the okay nyina ne de men ne adwin but just on that basis and I'm men ne anya adwin comment section why you there mesel so won so no adwin che bia wo bia no betima express wa adwin e wo ho no mu ne ye ha wo sifa GNC me fani de mo so so come page ne mi adoma no so ma se na me ya pro bi na onsa e betima ka akra